Mashabiki maria mendete muthako uyu wa mubira wa maguru kuma matura-ini matiganite ma Naivasha ni mareyumiririe na njira nene niguo kwirorera timu ya Nairobi Stima iria ithakagira kiharo-ini giki gia Karuturita kiayo kia mucii ikinyitana mashati na timu ya Posta Rangers. Rangers nio irari ya mbere kufunga ndagika-ini ya gatano kibindi-ini kia mbere na ndagika 30 thutha ucio nake Owaro Dennis araigananiria Nairobi Stima kuhitukira mukwanjo wa free kick. Goru ya uhotani ya Rangers irafungirwo ndagika-ini ya 55 gibindi-ini gia keri iria ni ndagika 10 tu thutha wa kibindi gia keri kwanjia. Kocha wa timu ya Rangers John Kamau augite uhotani ucio uraumanire na imwana ciake kurumirira mawatho maria aramahete mbere ya ngucanio. Nikio yuma strategic contratrain haira na twageria tureka kaundu na twatrain haira turanotire undu ucio na karugo na turabangora tukwanjia game, so tumana strategy igiri. First half yuma go sit back, then tugerie ku nyita opponent na counter, no second half yuma go press hare iguru. Murunawe wa Stima Evans Mafuta augite imwana ciake iratoreirio gukorwo timu ya Posta Rangers ina umenyo wa ihinda iraya wa guthaka thiini wa ligi ya KPL, no ena mwihoko wa kugarurira maumirira macio muthenya wa gatatu kiumia giukite hindi ya ngucanio ya gucokerana ya mukondo wa keri. I think matokeo leo ilikuwa kutokana na game ambayo vile kosha prepare game yetu, na I think tulikuwa tunacheza na timu yetu ya Premier League, so tulikuwa na challenge kubwa yenye 1-2 hatungeweza kuepuka. So kucheza na timu ya Premier League, so maandalizi yetu ilikuwa mzuri sana, lakini mpira ni hivyo hivyo, matokeo yalikuja hivyo hivyo. Captain wa Posta Rangers uria wari muthaki wa nahau kabere wa Tusker Jokins Otieno Atudo augite hari ngucanio ya ira kindu gia bata kuri timu yake kirari kwandikithia uhotani wa muthemba o wothe makiria magithakira ugeni-ini niguo mahuthirwo ni ngucanio ya keri iria magathakira mucii mwena wa Machakos. Talked and we decided to play as a team because, you know, in this state of relegation, this is my worst year in football. I've played for more than 13 years, but I've never been in such a situation. So we had to prove to the office so that we are not we don't belong to this situation. Angikorwo timu ya Nairobi Stima ni kwambatirio ngathi hari ngucanio ciayo ciothe cia mucii irithakagira kiharo-ini giki gia Karuturi kiria kinanagio ta Old Trafford. Gukinyagia riu timu igiri ni cirikitie kwambatirio ngathi na nicio timu ya Kisumu All Stars na Wazito, na timu ya gatatu igakorwo igikurikana muthenya wa Jumatano riria timu icigire ya Posta Rangers na Nairobi Stima igakorwo igicemaniria kiharo-ini kia Machakos nigetha gukurikane ni timu iriko igakorwo ikiambatirio ngathi igwatanire na icio igiri cithake thiini wa gikiro gia Kenya Premier League kimera giukite. Handu-ini ha Inoro TV iharo-ini kuma Naivasha kaunti-ini ya Nakuru, ritwa riakwa ni Festus Lango.